Aduy iti Ilocos ket mabigbigbig iti empanada with longganisa da, iti tuba menggep, lumatlatak ti kiniing empanada da, ang maguswat iti paadu nga umili. Daytoy, ti report. May sapay lang akagat, kailiw mon nga ibusen at dagos daytoy nga empanada, nananam, nasustansya, naidumduma, kan may pampanakal, takaunan daytoy a kiniing empanada iti tuba benggit. Iti panangan, arig na pay anay panka iti dua a lugar iti amyanan, iti agpada nga oras. Sigon iti nangaramid iti recipe ani Gregory Willie, amay sa nga ibaloy kang kanay entrepreneur at taga barangay Poblasyon, Tuba. Dito sa Benguet, may mga Ilocano din. That is actually from Ilocos. So parang parang na-challenge din ako kung paano ko ba gagawin din sa food na parang pag tinikman mo po yung pagkain, nasa dalawang lugar ka po. Pinatikim ko dito lang sa amin, dito sa community. Then yun, sinabi po nila na itry mo kasi parang pag kinakain mo siya, sir, para pong nasa Ilocos ka na rin at the same time nasa Cordillera ka po. Espesyal araman ti empanada ti kiniing at tradisyonal as smoked pork iti Benguet. Kan adda pa iti paborito anateng nga adu iti probinsya. San met aninamnaman ni Willie ngagbalin aswak iti panangraman dagiti umili iti taraon. Una pong sinabi nung mga unang nakatikim, lasang-lasa daw po yung kiniing niya, yung pagka-Cordillera dish po niya. And then mas lalo na po pag naihalo na yung mismong dough niya, which is yun na rin po yung parang nagre-represent na rin po ng empanada po ng Ilocos. Istoryana, di manon iti may sa abulan kat kagadwa, sakbay an aramid na iti nananam at timpla, kanaan anay a panangaramid ti dough, ti kiniing empanada. Daytoy kat panang i-promote matlang iti kultura ti Cordillera, kan panang suporta pa iti food tourism iti munisipalidad. We want also to market the taste of Cordillerans na mga pagkain. So gusto ko pong ipasok rin po si kiniing empanada po. Ti addangket kasaruno iti panakayswat ti Poblasyon Tuba Tour Circuit itay nabiit. Iti panangidaulo ti Tuba Agritourism and Rural Recreation Organization iti sidong ti Tuba LGU.